Au te tari tonu. Ia. Se fai stato tala ili. Ia fionga le wale ni tai au. A fai o hilo tu spa ia ia oi. Ia a fai fo idere. Ia o lan bela mo fai. Ia a fai hilo tu spa ia ta fatasi ile tusi a Efeso. Efeso, ele o Efeso fo ngale le tai le. O le tusi pa ia lo tala no tua. Tusi a Efeso i lona mata upo fa fai upu mua se i tau i lona fai upu ono. Ephesians chapter 4 verse 1 to verse 6. Ia ala o fai tawina fa Samoa. Ia o kunga palangi ia fulu mani fo ia to tangang fa palangi. La fionga le tua nei taia o le nei. O au o le uana no tia o no le li. O te aio iatu iate o tō. Ia o tō savavani. Ia tusa mare wala au. Ua wala au ina ai o tō. Ia o tō loto mawalalo. Maanga malu maono sae. Ia o tō whaaparepare le tasi. Whaaparepare le tasi i le tasi. I le alofa. Ia tau mawhai e o tō. O na tā ofi le loto na tasi. I la le anganga. I le notanga o le file e mū. E tasi le tino. E tasi fo i le anganga. Whapeo na walau ia ina o tō. I le wha moe moe. E tasi ua walau ina ai o tō. E tasi le rii. E tasi le whatuatua. E tasi le papatisonga. E tasi le atua. O le tamā. Fo i le o tangata umalawa. O le ua ilunga. O mea umalawa. O le ua iai i mea umalawa. O lo i tutonu foi i mea umalawa. Le lilo mātou tamā. Mātou wala au whapito e do ngang ia le nei taia. Fesoso ane mai. Ia i mātou le nei tūla. Whaanganga ino mātou fonga, mātou nutu le nei taia au. E mawhai e no mātou fola ina lau a fionga ola. O fitai mai le vai o lau au auna. I lau poto ma lau atamai. E mawhai ai o na mātou whaasoa e lau a fionga ola le nei taia. Whamanuia i au tangata le whaaro. Whamanuia oe i le upa whala le nei asu. I lau suafa Iesu. Amen. Salore, ni tai au te whiatala noe ia o se matau. Whapea. Savavali, whatasi. Walking in unity. Ia o te taritonu o le. La whaurutala e fore tatou la umare ni tai au. Savavali, whatasi. Walking in unity. Salopo le. Se vai mea o le. Tasi iwa i was fulu. Ia wau fui sa au. Kau whio lolo i mengi o lakapi. Ia, sa no le iwa se fulu sa au sia i le. Au tele lea fui e po le. Sinia e lea le. Talapu lea le malisi fui sa moa. O le au lea. E ese uma meo me i tangata. Players. Ae, o lo te metu whatasi o le tate whanua ina pe tate iroe, le unity fo ina le savavali whatasi o tangata, le loto whatasi o tangata. A wahare whaina o taru. Teimi o tole nginga, teimi mata tole. O le au le ese uma, e ima ne tapeti tonga. O le tapeti na ona le usapi. Ia no wifora matou. Mahalosi o le au ese au. Unity. Kasi loto. Ahua i whakasi. Ta ano malosi, e respect e lesi. E whaalo lesi a lesi. Fesosoani lesi a lesi. Benga malosi e. Maloa makalunga le rau. Whaya inga karungu luti. Ese. Ko a malu ka haka ngau ese no whiwhiria au whiwhiria mai.
Ia, wale whainka aro la sko hainga. Whea inga lo mara. Ia, longa wina, walu sifu le unity. Wale iai le au a koa le sai. Whapenara le whia au le tai au le nei. O leo te whita la noa to e atu e tusa. Ma le tatou tusi whaitau le ni tai au. Le tusi le fautua, a vele fautuanga, a vele tu a lalo a paulo. Ile e ka le sia e pesu. O le fisiri mo tātou le ni tai au. O le le wala au, ua wala au ina ile ka le sia o le pesu. Fisiri na mo tātou le ni tai au. O le wala au, ua wala au ina ile ka le sia. E sava varia. A toi whaitau le Jesu mai. Ia o tau sava vali, ia tusa male wala au. Ua wala au ina ai o tau, o le ale wala au. Ia o tau loto maulalo. Anga malu, male ona sa. It's talking about something like unity. O le wala au na le wala au i le karisio. E le ngata o le believers i mea tau whaoratanga. Ti tilo fo i le tino e tasi. E hao ai i le krisiano, ona i loa hola whapai aina. Mai loa tau awhenona tiute i le wā ma le krisiano i tu tono le roto. Ai sa ia form le unity le. Lefa mai sava vali. E tonu ana mea e pifia, milo mai e paulo le tai au. O lea, ia o tou loto maular, anga manu, ona sa. Tonu na le. Ia, se kako ki kilo le meka o le anga manu. Afe mai oi, it's worthy, o le calling, well, ia, o le anga manu. I le tūma le, o le tūma le, anu, tūma maanga nu, i e leni po Creek. Ua nā o le tangata polonga, po le slave, e tatau ona whaatinoina, pe ngā te making a action o le loto maulala. Ia au, mea la ngā le tano i po. Pai mai ngā tangata po, o le tūnga mana nu, e leni po Creek. Ai wha mai le wala au mai, ia o tau loto maula. Mai, ia o tau, it's refer, o aile refer ile ia o tau ni. It o le fisili na mo tātou ni tau. O aile refer mai, ia o tau loto mau alalo. Remember, saints should be completely humble in their daily walk. It's referring to the saints. It's referring to more there. You want to see that have seen? But I make all the saints. Well, I make all the saints. Now, Saint Joseph, Saint Paul, but I make all the saints. If I may, so that saints is a living believer in Jesus Christ. Only God can make a sinner into what? Into a saint. Nga o lea kua lawa e whingonga suiar kakanga sala. Ia tangata pa ia. Lefe mai o e ua fili. Only Jesus. And they are the beloved of God. Meanga God the saints. O lea lefe mai ia o tō loto mauraro. It's talking about believers. It's talking about the saints. Yeah. Loto mauraro on sea. O le unity. Pena tau arian me. Sava vali whaatasi. Tato tutu whaatasi. Loto na tasi whaatasi. O le whiaunga o lekang. Mori e pauru i le karesi. Be humble. Be completely humble in their daily walk. Silly.
tau. Lua. But Christians should not promote it. Do not promote false humility. I want to say o nga ia. Se fa pe o le loto maularo pe o le tau anga e mei. But recognize who they are in God's program. Oi oi to tono por kalambe o le tua oi oi o le saints o le tangata fa o laina. O ia ia to le loto mau lalo. Anga fo le opposite o le loto mau lalo le. O le pride. Vaenga nga rundu. O le opposite nga o le loto mau lalo. O le pride e fa mau alunga. E lei la se unity e mau le men. Le ai ma se unity e mau kong se e karesia. Pa yes ka fa mau alunga. Le ala ka koso mai le maka upu. E le ma faina encourage se pride. E le promoting ai le unity. E this unity le mo le pride. Ale loto mau la loea. E mau ai le unity. E mau ai le fatasi. E mau ai le tu kasi. E tasi ele e karesia. E tasi loto onga lea. Loto mau la. Lua. Le tala noa mai. Fai mai. O le anga malu. O mea e tolu o le. E fau elea. Le loto faatasi. Le sava bali faatasi. Tu faatasi. O winga ia le fai mai mea. O winga ia kaunga ola le kakariki siangu. I to tono le karesia. O lo na mio fapayaina. Loto maulalo. Anga malu ngusa. E mau ele unity o le loto. E ke whiu e ariswea I whiu. A le konuri. Ia ngari. Divisions ha me mau iu. Le ala me kalango me langa malu. Anga malu. E whaina na whamtalaina. O se a mio. Whaatau mali. File mu. Anga vai. Malu. Mafan. E whaina whamtalaina ni metau. O le anga malu. Ia asita ko wanga e ia I reference it tau to rife me for me kalatia e ono Galatians chapter 6 verse 1 le au soe a fai moa se tangata I se anga sala o tou o ilale anga ia o tou fa fo I mai le ua fa pe ina ma le loto o le anga malu. Ia whae te foi. Oe, ina nei. Wha so ina oe. Ia. Lua Korinito. Lua Timoteo. Lua Timoteo. Ta upo e lua nos fulma lima. Tatu tala noa I lang balu. Timoteo fa mai lua Lua Timoteo. Lua sfun lima. Ia o atu. Maleanga malu. Ie o fina mai. A tonu lava e fo ai atu. E le atua ia te la tau de salabo. Ina ia la tau I lore le upumoni. Lana mele ka wale li mai. Mai. A o ai atu. Mai e a o ilea. E a o ai tangata ile anga malu. O oe le whaia kiuke lea. Ai whaia lea o inga. E ke whai ma lea nganga malu. Ie o whina mai. Pau angalo me whai. Ia e a o atu I ma lea nganga malu. Ai o ke sau whaisa o nga e whai pari. Whai le maso. E le eise. Tu whatasinga e le. Mau e se unity o le loto. O le whea mai. A o yatu. Mane anga malu. E a pe fōringa mai. Le whea mai. Ie ua fō. Ie ua whina o mai.
a tonu lava e fo ia tu ele atua ia te ilato le salambo o le mele i me fai pu o va ele salambo e mai ele atua e o fo le salambo e mai ele atua a le fa pe o le salambo e fai il tangata mai e salambo a le fa me fa bunga mai a tonu lava e fo ia tu ele atua ia te o ilato le salambo longa e pule foi le atua salambo o le mea mai le atua salambo pa wala longa longa fai a wa i tatare i le anga balu e a i lo anga balu e fai lo roto balu fai lo onga e le fai le maso e le fai se fari a sa ke a wa o le i lo roto le po le anga balu le a esa e mo ai le unity o le roto wa sa ni la o lo maso lo wit ya marka a per memo ya ade fa no ele fa ele mai ki o salbo o le atua mai salmo mai a tonu longa pu ale ku mai a tonu lava e fo ayatu ele atua ya te ila tu salmo be o ka contradicta ile me isi ba uye tala no el belo salmo le fa mai ai le salbo fo ringa mai fai ta mata salmo ya artato la fo no masang e contradict lor fa fianga le ele o se da fianga le e ele mele misi ka fai ka a le o mautino ne le tai e fo ai me fo le tu salmo ai se ia la to i lo le upumon al fa au le camino per coi mai o le awa yat ia nga malu tau tua nala a fai oi tu tonu le lotu le fe mai le lua va ma le cristiano a fai oi le la fai le giunte le awa yat fa mo le fai le nga malu se o fai le malu le kara inga sawara a du fa solo a ko ma le karisi a wa ko ai na e kuri aris ka ka fo ri no ka pe aika a o ma le anga malu tolu ta tu tala no la on sa le fa mai o le on sa o le on sai o le tasi le o vai ngole fu o le anga fruit of the spirit ya fa o fruit of the spirit o le tangata fa pa ye Karatia e lima lua. Karatia e lima lua maia. O le fua o le anganga, o le alofa, o le ori, o le file mu, o le ono sa. Kolose tasis futasi. Michael, ia fa malosia o tou, ile malosi umalava, e tusa malona malosi ua sidi, e iu ile ono sai, umalava, ma le fa atoa ma le fia. Na fa maia, e iu ile ono sai. Kolose tolus furuma le lua. O le nei ia o tou ofu i le alofa muti vale ma le anga le lei ma le loto maulano ma le anga malu ma le ono sa aisea e whaapea o e ua filfilia e le atua a e le iai le kongi e le filfilia o e le o e ua paia ma alofangia o le ongo sa i fo. It's a part of the fruit of the spirit.
O tangata ia le fe mai iwa mai. Whaapei o e ua whiwhiria e le atua. O e ua paia ma ua alofania. Te sau e to tonu. Male ono sai. Lua Timoteo. Lua Timoteo e wha. Ilana whai upe lua. Lua Timoteo e wha. Ilana Lua Timoteo ta upe wha. Lona Lona whai upe lua whai mai. Ia e tala i atu le upu. I le wha marosi. I o na aso e taunga le muwai. Ma o na aso e le taunga le muwai. Ia e wha tonu atu. Ia e awa i atu. Ia e apoa i atu. Mane ono sai. Uma atoa. Mane awa o atu. Nale mele mai. Apoa i atu. Mane ono sai. Awangi whaisa popo inga whaiswhari. Se loto. Sa matata no martina po. Fa me martina ya te. Ya tina la inga. Po tina automati. Fa mai. Te whaso kala na whang. Fa. Ana o ma whaka. Fa mai. Hei leo. O la hala me mga hiu. O le whasi o ka mai tiki. O la o marakala. Ai a whai leo skai nunga la le whasi. Ia vai lan. Au whai loa mpo. O le upo le kuspai. E te apo ai ma le ono sai. A whai la ke apo ai o lo whangau. A la ke da ku o sai. Le upo nga rue le nganga o le ko. O le winga nga. Unity. A e apo ai le sikirisi ango. A vaku pe whari ripe. O mo sai. O e keika. O ngā e whenua. O ngā le upunga le whionga le kua le whamei. Mai ea. Ma le ono sai. Mai. A poa i atu. Ma le ono sai. Tā uate. O vahenga i e tolu. Le ta utua mai. Sava vali. Whaatasi. Walking in unity. Tu'u whaatasi. Unity. Ale ai la me eto. Ia arfisili. Whaafea langa whaakingo. Na tau ave. Mea e ko. Whaafea whaatino. Whaafea na tau ave mea e to. Loto. Mawalalo. Ono sai. Anga balu. Whaafea na tau ave mea. So o mai ai lalo I polo I ngā karawa mai ea. O le a mio. Whai mai o le a mio e kau ave mei. Ia o tou. Ia o tou whaapare le tasi I le tasi. I le alofa. That's how you carry up. Vaenga I eto. Ia whaapare. Le tasi I le tasi I le alofa. Ia ngai fa so ko ya baresi be ngai fa mai. Ia tau mawhai e o tō. O na tā ofi o le loto na tasi. I la le anganga. I noa tanga o le while mu. These are the two things that can carry out. Anga malu. Loto maulalo. That's form a unity. O mea. Mai whapare. Lesi. Whaparepane le tasi I le tasi I le alofa. E whai le alofa. E ke whaparepane le si o usua krisiano. Ai sea, ia maua le unity o le loto. Aua ne ia ise division. Aua ne ia ise mate o lesi. Aua ne ia le vahe. Aua ne I vahe to tono o le loto. Ai whaparepane. Whaparepane la I le alofa. Wha mai tau mawhai.
E o tou ta ofilea le noa tanga. Lana noa tanga le i le file mu. Peace, they talking about the peace. O mea ia le i fai upu lea. Fai upu lea tolu. Wara fai upu e tasi lua tolu. O lo tala noai le basics of unity. They start from 1 to 3. Le ala o me i fai pulo tonu mai. Ia tau mawhai e o tō ona tā haufi o le roton tasi i le anganga o le noa tanga o le whiremu. Nai o le whautu. Mā ngai o mea whaamaro si ai. Le whaatasi, le loto na tasi. Me kai le roto is a unity. One. Anga o le fua mata fuaronga le tau saka. E ka ke whawhia ngai ia ma meo whaalawela. Ka ke whawhia ngai ma mea whainga ka. A ia kasi ka kuri. O sea, ia iai le roto maula. Ia iai le angamaru. Ia iai le. Ai ave la kei au le whapalpali. I le rofa. Ka mawhai funga le ia. Noa tia o le noa tanga le upuri saui. I le file mu. Ia mea ia. Mea le tana noa iei paulo le karesia o e pesu. Tau tua nā anga sea. Started to make divisions. Tono loto. Ona whapita auri. Wa mata ona le iloa le ua i alofa. And that's where, but my only calling, not only knowing, believing salvation, but also how you live, how you walk, worthy of calling. Ele ngata o lo loa ma na me whaoratanga. I hao foi. Na tātou tutu whaatasi i tu tonu o le loto. O mea laia. Loto maularo. Anga malu. Ono sa. Vai whapalpale. Whapalpale le tasi le tasi. Tu ulewa noa i lesi. Whai e lona manatu. E le whapela a midi manatu e alwhan. Peo le whai mai e le Filipi. Filipi na i lona verse 2. Mai Filipi i mata upo e lua i le ono. O lea sa wina whaatasi ma lea tua. E lei manatu ia o se mea e umau lona tūlanga tutusa ma lea tua. A ua sa atu o ia e ia lava. E lei umau de sur kulanga le kusa ma lea tua. Whaamaua lalo longa loto. Lenga mani ua kurusi. Fōringa o le tangata. Le maua lalo ngang sawi. Me ngā le fia mo e tono e karesia. Aua na mawhau la ku mau e ngā. A vaku le so ia haru le sira. E matanga na maua ai ngā martina. Misa le au, misa le pu. Aisia. E halu va pe manatu. Kusa runga pe. Sauru. Tina kwa umamea ngā haunga i whafo. Whekau i makamua e whaipopo Ia la sau mga waku whetau ingi mga. Waharu runga misa lea. Melo tina ia tau le siasu. Le rua unali. E te tau ana lotu mauralo sesi. Ona mauela. Mauela i o le unity. Ia. O lotu mauralo lo. Le waila le umi o le unity. Le walusu bartausa. Anga kakau anga isi se lotu mauralo. Kakau anga isi se tonu. Mele whamei. Le vao krisiano tu tonu lotu. Ahua tu hape. Hampo. Ia. Tatou o mai le verse. Fa i le ono. O lo tala noa ai elements of unity. Tūtino
o le tino e tasi. O atu I tino I e tano mai. Whai mai, e tasi, mai, e tasi le tino, e tasi fo I le anganga, e tasi le ri, e tasi le whatuatua, e tasi le papitisonga, e tasi le atua o le tama. E fiku le mea I ka mai, tu tino I e maua le tino ato. Aisa, whai mai, e tasi le tino, le tala noa le lotu. Oh, believers, ale iai le mea lea, e le maua le tino ato. Exactly la tala noa Paulo le e peis lunga, le Trinity. Persons of persons of the Trinity. E tolu. O le tama, o le alu, ma le anganga. Kua maua le mea kasi kaua, le tua. E whapengala le mea le kau mai e paulo le mea. Mai, e tasi le tino. E tasi foi le anganga. Whapei ona walauina I o tou. I le wha moe. E tasi ua walauina I o tou. O le walau le, it's mean by the word. E tasi foi le upu. O le upu. O le tuspaia. O mea o mai e fo mai le unity. E le whape alunga le upu. E kaunga ingi believers. E taunga ingi se nganga paia. O tu tino I o le tino. E atoa ai le unity le tala noa. Le whea upu. Mai e tasi le baptisonga. Ia longa taunu whai le baptisonga. Ia alo whanongo ka ofi baptisonga isi ba. So, ia alena vea le tino. E tasi to make them unity. To make them one body. E tasi le atua. E tasi le atua o le tamaa. Mai, tasi God the Father and His relationship to all believers. God the Father and His relationship to all believers. E tasi le atua o le tamaa. To all believers, the fourfold use of all refer to all believers, not mankind. E leo refer le tala lea mai, e tasi le atua o le tamaa. It talks about the believers, not the mankind. Certainly, it's common, are not common to all people because God is the Father of all who believe. E whunga le awhanunga le si peye le sao nastik. Ia le mea ka mai. God is the Father of all who believe. And they are His children. O tu ia o le tino. E mau le tino e tasi le whalau I e polo mai e tasi le tino e tasi le nganga e whapei ona walau ina I o tou e le whamoe e tasi o walau ina I o tou e tasi le ri e tasi le whatuatua e tasi le papitisonga e tasi le atua o le tamaa. Le tamala le whamea o tangata umalava, and that's what he says here. God the Father and His relationships to all believers, not everyone. That's meant come in this start of pastor. Na fa me waro fa me le tu lo lang. Ya le fa me ngode ko fa ka fa le. God love only the believers. Ye pe me come this, they are His children. And He is over all them as their sovereignty. Then He lives through them and manifests Himself in them. Beol tala mai, o ia I mua umalava, o le ua ilunga o mea umalava, o le ua iai I mea umalava, o lo tutonu foi o mea umalava. Through them and manifest Himself in them.
O ia ile atua. Ia ile atua. Wanda fai ile atua mea uma. Ia ile atua I mea uma. E sila fia ile atua mea uma. Na fai ile atua mea uma. E iloa ile atua mea uma. O menga e koro. E iloa ile atua mea uma. Sa ia ile atua mea uma. Na fai ile atua mea uma. Por fe auna. Fe auna mo tātou ne nei tai hau. Pena tala noa mai ele vahanga wha. That's verse 4 to 6. It's talk about I tū tino elements of the unity. Ale ai me fitu ian whalau rau. E fitu rei me ian me I pau. Mai kasi o le tasi. E tasi le tino. E tasi fo I le anganga. The word, pa mai whapei ona walauina o tau. That means the word wakoru. E tasi le ri wa wha. E tasi le whatua tua. Which is exercised by all Christians increased in their life. O le whatua tua le karua I pa mai orea. Kolose lua. Verse 7. Te kikira ve pola le whatua tua ngā. Ya kolose. I le whai upe fitu. Mai ia maua e o tau ma ia tina e ia te ia ma fatu mawina I le fatu atua fa pe ona awa o ina o tau ia fatele ma le faftali o le fatu atua le kanu le mele not the object of your faith o le fatu atua la le fa mei wa ui mai ma le tasi le baptisonga ma le tasi le tu ai fitu le vaenga I tua moa le tino I tasi di ia le ia o le fe auna mo tātou le nei tai hau tolu loto maulalo anga malu on sa carry out le fa pale o le ile alufa a femel me mulea ale a ko kingo ye fiku ele mo unity tot fa na le ni tai o le fa malo sina po mo ta to le ni tai a fe mai o le nei o au no tia o no le ri o te ai o yatu yate o to to conclude us fe mai apo o le nei o au no tia o no le ri o le tala no mai pulu isfia tonu le farpuipu o inale mai ele fe au that to put yourself into Paul's shoes. The taua. E iui lava o no tia on. A o lo fa pea na wharenga ngā po. Whautua. Mai, a wha mei o te ai o yatu. I urge you. O te ai o yatu ya o tau wha mole. Ia o tau loto mau lalo. Anga malu. Ongo sai. E mau ai le kasi. Mau ai le whahalo whangi. Mau ai le kasi o le kāresia. E ala i tau pale. Le tasi I le tasi. E ala I le alofa. Fe au nā puro mo I tātou le nitai. Mai o te ai o yatu. E kāresia, pe auna mo I tātou le nei tausanga. Pe tāte o I whea, aua ne iai se te mission I to tonu o le kāresia. Ia teu o tātou roto le whea au le nei. Ia tātou sāwa vali le nei tausanga, sāwa vali whaatasi
walking in unity, whaaloalo le sialesi, respect le sialesi, whapalepale le sialesi, e maua lea, le mafutanga le leito tono le karesia, e ngalua inai le fingangalo le atua. Whamanuia le atua e lo loto le nei tai au. Tusai moro na fionga ola. Le lilo mātou tama, mātou whawhitai atu i atu. Te ianga pa ia i lau whiso swane mai. Whamatala mai, ma whailoa mai lau upu le nei a whitai au. Wa ma whai e ona mātou launga ina ma whola whola ina. Whawhitai ianga pa ia i lau poto. Whatonu mai, e mātou te apoa i atu ai. Ma le anga malu, e tusai ma lau a fionga. Ia ngā tia man tōtu tono mātou loto. Le loto maulalo. He anga malu, ma le ono sai. E mauai. Tino e tasi. Ia tasi e mātou. I si whanga o e lo mātou tama. Tawhtai la upu, wai awa o i mātou. Whatonu mātou, maua ai le mātou. Ola whaale nganga. Tau tua ma whai alo whinganga. Anga le lei oe, e kare sia. Ma wase mātou mahaftanga, i le vei asu fōu. Mai ati oe lo mātou tama. Whamanuia mai oe, toi vaenga o toi le nei asu. I lau suafa Yesu.